Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kalalaj ban yakendo ya menteri kepada ipek ya ketanat ke koj ke khia ke sorkar jilla ke Dr. Maisel Ampurin Lingdo ban bodin ha kabaya dai bat ke jingpen ki kurdan ki jaka ajing sumar ba pher hapo ke district ki bakin thom ya ke jingbo ya ki hispa atali ki jingtia ha ke CHC ke badan ha mau kurban haba keren skilat pathai khubor ha ke sngi balang ka arpu hundre trek uya yong arajar arpu lai u president ke KSU Southwest Khasi Hills uba forward man nongreb ulaong baki jaka ajing sumar ha Southwest Khasi Hills kidang sadin bah bat kumta kala penlong ya kaseng bakan dej banyak kendo ya ketika menteri kepada ikmi ya ketanat ke koj ke khia ha ke bayadei bat kanin ke benta ke jingmen to jong ki pat ba jong kini ki arteli ki thain uba nongrem ula pentim baha ka bayadei bat ke jing don jong ke jaka ajing sumar ka ba shispa ajing thia jong ke CHC ha mau karwan watla ya ketika CHC la play pat ba ha ubnai no pra arajar arfu ar hinrai ketika jaka ajing sumar kadang duna bha ha kiliang ki badon kam ki bakin thom ya ke radiology doktor poit new surgeon ke intensive care unit ICU jaka poit bat ki kalikit nongpang mengikuti bana kalian jongka sabwa sel shek perkumjuru ka masram sel di blok kadang duna bah bede berka kilat sumara bede berkot ke kia te menta kantina len jongka kesu sabwa sel shek mi lawan bani kedu health minister kong apren nando ban pensgo ya sibun kimat ibede ber habede berkot ke kia hapo sabwa sel shek bat kumjuru hapo jongka masram blok te kaban kong kalong ba nagalan jini laya on pensau ada bekerja kam jongka hospital sispa jingtia le ko 100 bedet CC po mokruan kumba supan kamau haji sya kene ke CC la da pampli na do na Desember jong September jar puan dang di punai Desember baladem hari basusi berkalong ba kadang duna pun ki benta la kalong ki machine bede berka intensive habede ki ICU ki staff nang ta ki don ki bentaru kum ki ambulans ki pos paper ki bahab kam sanction nak lagi sarkar te bede kani le on pensau hai minister te ka baar pot kalong ba ni lakaran do minister bede ban ka janon kampan don ke building jong ka office jong ka district medical and health officer jong Southwest Sel Shek namar ba kumba kalong benta kalong ba ki nong tre jong deng office ki lapan per kam ya ka jakasa lanika quarter ya ka ba jong ki doktor bagian syam pen office kum ka office di MSO nata kawe kamat kalong ba nakaleng jungi layo on persor abade berkat ki jenon kam apo wa kaji PNC nado pan sanction so way doktor nanta pan ai biang ka ambulans bat kunjuru pan ai farmasi sampo jong katai ki PNC ka basau pat ka banging layo on persor kalong ba kidon hajing sya kidon kini ki health sub center kumba arteli po Southwest Sel Shek ki ba hajing sya ya ka jing trai lene ka building ladap hari ka pa susi kalong bahadu mentam patla ban sanction ni ki staff bari don hapo kini ki health sub center te kata kalong hapo mau thom bat kunju hapo mau karwan tingle pun skau de bakni kamat hai health minister te habide bi jonon kam hapo jongka masram se di blok nilakran bi jonon kam hapo jongka masram CC nomor kani ko masram CC wala ka cover ya bro ko blok masram harai kan duna la kalong haki jingdom ya ki tiar kun ki ultrasound ki x-ray ki berkunjuru abade namar larang ile jingo itu kana CC ni bukan kam subur ban repair ya katu gini benta barwat ban iron ya buka CC ru kunju te kapas sakawai pat kalong bang ile yo ban persnau bade ban bu ya ka hal sub center sakawai hal sub center hapo area weloi hapo moyan nomor jisha kani ka thang sam samper ka don ba kan tu television ka don ban jan bat ka don ma kuai sub center ni la ajumut bala kuno ban please oi ka help sub center hapo moyang nomor kani kan kan thu ki lai television ha ba ka jin don mi don snom ka jan kot kumba la he jan mot ye te ni la kan turu ik so ya I kom bade minister in charge ka health department ban wan raru ya ka health sub center hapo snong jelab kani ga don kasnong ga don ha harum tolong plan hajan pun sok saw
berkadi kesnong hajing sya keladon kejing yakran naik bor sarkar berki trai jaka berkeladon ru kejing ai jaka kejing soi sekolah apa yang ki arliang mamla ban ai ke trai jaka ban snai ke health sub center apa jong kadi kesnong harai belum mata kelas akut kuntu tenta naglai jungi lai open kendu ikon print aga bang ilom ba in sanction nang ta ban snai ke health sub center hapo jong kadi ka snong ka ba khadu bat ka bangi layo ban ekran ni ko perlendo kolong abade bat ka ban upgrade ya kini kadang dangar PC syaka CC namar kani kadi snong ba kham jangai na ka CC ki bubun ki snong po bajan bade pe po dangar PC ki don ko ba khatsan do 4 kilometer sapo mo seram CC bat khat lani khatsan do 4 kilometer sapo ran kor CC juga Southwest District tinggal aja mudru ya ka i kong apren bedem perkhat ban upgrade abade berkani ke banta tengi setenat ru benda tu ni ban kalian jong i wala imsam lala ban kular lut ban le kini gimat jing dawas ka sang hari katu kani gi banta ila kransai ila badil ong ba insa siem ban insa kran nam ta ban le ban kam tam marde berki jinu kam kum ki ambulans support service selesai bat kumjuru bade berka 100 bedet cc bat ilong yangi ba in pensau ya kini in keren ya kini ya ka sarkar khnang ban yole ya ka batung kam bat kumjuru ba in sai kendu biang yangi hadin artayo ye nam ta ban yo ban keren kamba bade kini kimat ya ki bangi la pensau pasti